Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ki pulit kajela ki layok kem yang laingut ki beriu kentup ulek no barim halor ke jingpen krek jongki ban pen ki imbyang ye keseng lek no ka Garo National Liberation Army GNLA. Uwe na kine ki basya kem udai using sam ke marak ubala dan sabho senam karta na resu bel para ubadai udukot barim ka United Arctic Liberation Army UALA. Une dukot uladan kamu kedumaru haki puliat ka Asam. Yakini ki laingut lakiam halor ka ijhar bala ujor wirang ba kila dawa pisa arposan hajar. Nakine ki puliat kili okuru ru ki mobile phone. USP ka North Garo Hill u Bruno Ezangma mehenin kasni uletu baka new tarik kelalengkot arjar arpsau ki pulit kila buddin ika jingbi kubor ha social media bala sapryang ka jingtmu ban pen ki imbyang ika GNLA barka arpulai tarik haute ubnai kiliok pdiang ika jing ujor ijhar ha Kharkutta police station bat dai halor kane kanongrem ba kila penlong ika jingtwet bat yok kem sendon yakini kilaingut. Laya tu bagi puliat kidang penlong ika jingtwet ban kem sai ki wekit khot ki badon kumba hanyo prangut ai. Haba benrap halor kane u DJP LR Bisnoy ula ong begini kit khot batmu pen ki imbyang ika GNLA ki penon kam daka buj bandawa pisa daka ba pha message daka WhatsApp.